Kupejamkan mataku sejenak, kurentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang kurasakan, membuatku seperti terbang melayang. Inilah keseruan kami bermain dengan alam. When you're screaming out, but you can't make a sound, you know it's only a dream. When your back hits the ground and things turn around, you know it was only a dream. 'Cause nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams. When the lights go out, you still got me. Oh, 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 oh. Detours lead to barricades, and home is for your friends are fake. I'll be there to clear the way. Oh, 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 oh. And you know my love can hold you down. You know my love can hold you down. And you know my love can hold you down. You know my love can hold you down. When the roof caves in and you just can't win, you know it'll only get better, only get better. When you fall too far, don't go back to the start, you know it'll only get better, only get better. Nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams. When the lights go out, you still got me. Oh, 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 oh. Detours lead to barricades, and home is for your friends are fake. Hai guys, kita lagi di mana? Di Pantai Lampu, Banda Aceh. kami lagi menikmati apa? Menikmati Senja sore. I'll be there to clear the way. Oh, 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 oh. And you know my love can hold you down. You know my love can hold you down. Nah, sekarang kami lagi di puncak Gunung Gerute. Inilah suasana puncak Gunung Gerute yang pemandangannya indah sekali ya, sahabat YouTube. Jadi kalau di bagian jalannya di sini agak rimbun ya, agak dingin. Tapi di bagian yang nggak kena pohonnya jadi panas ya di sini ya, sahabat YouTube. Jadi di bagian belakang itu ada beberapa pulau ya. Di sini saya lihat ada 3 pulau. Nggak tahu nama pulau apa. Jadi keindahannya luar biasa ya, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi kami mau makan siang. Kami ditemani oleh 2 teman baru kami. Jadi ini dia teman baru kami. Nama siapa bang? Nama siapa? Jadi kayaknya teman baru kami ini kecapean ya. Jadi dia sambil menikmati dan tertidur di warung ini ya, warung di sebelah Gerute. Jadi dia tampak ngantuk ya, sahabat YouTube. You know my love can hold you down. You know my love can hold you down.
udah sampai di pulau, nggak tahu ini pulau apa pastinya. Tapi kami gimana ya? Bisa dibilang ini surga dunia yang kalian bisa lihat. Lihat, gila. Kami nggak tahu ini di mana. Kami seperti orang terdampar mungkin, tapi ini luar biasa. Nggak bakal ditemukan di mana-mana pun. Jadi kami sekarang lagi di lintas barat ya, menuju Takengon, dan kami menemukan suatu pulau yang di belakang kita. Kita lihat indah sekali. Kita review dari samping sini seperti kura-kura ya, sedang menikmati indahnya alam. Sedikit di Bali kita ya. The end, so we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know.